لله وإنا إليه راجعون قرآن ربي قرآن إسلاما مقابده إسن تعلم بيكو خنا إسن تربطا قرآن ربي رت سيرين كمو كلمة ربي تيوجين وننا متديمتو توكو كنجر رغانا باتو توكو لما فان سيرين كم تنو قرآن كيسا كامي هندلقو قرآن أولين سيرين كنا مولي هنجرو كان بيكي فسون تاني قرآن ربي تبان دبتي غتين أمان وجه چودا قرآن أولين سيرين ديمتو هنجرتو قرآن كيسا تفشلتي ونندو توكو ناجدا ور إسلامتاتن إما كنا قبدا تا لما فا سلا ألغان سلا ور دين الإسلامي ننجالني مي ربي رسولي جلاتي نما ugaawal ittimna waan isin dubbattan an dubbadhaadha isinii gale bifa maaliitiin haa ta'u weellisuun dhiichisuun bifan taaneen isa kana sunuu sihirii caala dhukkuma namatti fidutti an isinitti himu quraanni kilmaan rabbii xiqqaateeti silaa alagaan yeroo nu xiqqeessuu barbaadu قرآني سيهري لا نونجدا. إذا نتني بنينا ما دبنا. أسرع. أبانا. ماذا جفت؟ دبت. أنا ربيتي. سيهري دار بيت وينجب توان تيبي. أنا رجع بداتي. أنا باسات توكو. لما فاني مو مي أمة ميديا. وانتو كوسيني كنا. إلمو كسنيفيس. أو في كسنيفيس. نسران نقومتي. أتوم قرآن ربي كلمة ربي. سهري دبرسي نسران قرآن سنة قبته والله العظيم ريدي آدم ولا قلشا جرينيا ساتيكا كتا عن اللي جرينيا كيتن كتا والله قرآن آراء أما قرآن فيديو جتن كلنا سيري لك سيني قال الله كن قرآن ربي كن قرآن ربي بني سينا قصي سيجود أما وانا برجلو جود كان الرآران كنف كان الرهاران كنف نسران أما تولوكما قرآن كانت كنميت لكفتي فيديو سو ورامني لقفت داو متى ميديا اسنتو أنا من نسران كدوجا أستاذ أمزادة بالتي شي شرف آدم كيس جرات شو يسودان دو اسنتو نور دفاجرا نسران تولوكمتي أن قرآن كنفي نان سنو ما يو قرآن ربي نمن نكوسو سيرين فيل قرآن ربي موچون نندو أتومم إنهم فرطامكم إنهم نمان فرطيسو لما فانيمو نسران أتورغو متاتي فيديو ورابطة يروسنا دبتي يا نسرا أقاول التمنا أن إتتيك همباسو أكما خليسا نمان جلاتوكي أنا برتي هرى دي بفتي أنا انجتي نما هنك أبدو سينين جنة وان دبلتي أوفي بيتا دبتي قرآن ربي كان إرتر كافدو أستاذو تنكينيا نوباسا فيتا القرآن نكاكتشيسا جرينيا نكاكتشيسا فيتا نمو ما نكاكتشيسو لاتو بكو مكاكانغو قرآن ربي تين سيهرين نمالو كبسيتو نجر تيرت أمتا دبي ناباسا جلقا بابكا بكا براتي دربون دندوان كان كيامي كان كلمة ربي قرآن كان قرآنات كان فالموجو كيامتي كان ربي درسا كان ربي نادوس كي جدي سارة كون قبل أنا مقابل لسوق قرآن ربي مقابل لسيتي كتات يا إيرا سموني تك أتي سنركت مباركيس ور سجل ديموس ور مبارك جل ديموس سموني تك نركت يو ديلي تاتي مالي يو مقاول بليسو تاتي مالي وني تك تيسان الرافاي دار كتنجل أمسا تكون سيهي منسراتي أرانتنا شين خيني شي شرف خبجاتينيا ركونتينيا كفرمتو أصفني لايبي سيناني نمني خمني أفر خطائين ولالا جنفوني هندي ساني نغيني كبو أفا بي ورّي نغيني هابو وجد تلقف سسدد بري ساجرة فيني واتك كم بربا نغيا فينا ورّي جتا نغيا بربان نسراتي ربي نغيا نهاغون ونما نتي جنو أكما करते आदम खेलने जी मुबारक बल्ले से एवान संबल्ले से बदीस रहते मबोधक का जन्नों से कब दिगले नहीं तो बता मुबारक तनाव वन्नी
bareedduun asiin jedhu nasraateen haasawaan amma dubbadhe kana booda. Wallaahi haasawa kana keessatti loogii ati si miidhuuf mubaarak miidhuuf wanni inni dubbachaa jiru takka hin jirtu nasraateen. Carraan uu kan osoo hin xumurre. Ni dubbata. Naamuutu godhadhu. Kanaafuu mubaarak jechaan amma haasa'e kana keessatti si miidhuuf nasraa tumsuuf nasra sii tumsee nasraa miidhuufiin waan rabbi nan mul'iseen dubbadhe. Kana keessatti osoo himannaan taane nasraa si biraahis manguddootunis teessifnee uummata kanaas teessifnee mudhiin kunnu osoo himannaa taane mee jecha bareedaa irraa boodaa ka jettu mubaarak atis nasraa atis jecha bareedaa ka irraa boodaa jettu qofa dhaga'uu barbaada. Dubbiin dhumatti. Okay, ayyee. Taasa keenya. Ayyee ni dubbadha. Ani wannan sirin jechuu barbaadu waan tokkittiidha. Takkitti. Waan naan liqinfamne tokkittiin dubbadha waa biraa miti. Hayyee. Badii guutuu feetannaa kennaa fudhachuu qophiidha. Badii guutuu luma waan biyya duniyaa irratti balleeffamaa jiru guutuu naa kennaa. Waan bor isinis irraa gaafatamuu jirtan. Waan hundi keenya irraa gaafatamuu jiru. Waan ijoolleen wallaalli gadi baatee bor waan biraa dubbachuu jirtu hadhumayyuu. Diinni Islaamaa kan inni gadi ba'ee quraanni sihiriidha jedhaa jiru dhugoomsite kana quraana rabbii finneenu dhammanuu ittiin hakakattu tokko sheekichi lubbuun jira quraanichi masgidatti geessee kaa'ee jette masgiidni kaa'amee yookiin masgida jarri masgidaa hukumitti fudhatanii quraanicha bakka kaan kaanii yeroo jennu sheekichi quraana sana himeef nuuf dhiyaatu waa'ee rabbii dursa waa'ee kilmaa rabbii dursa intala islaamaa naannoo diina islaamitti babal'atu Sheekhan Naayim Ejjeen. Nasraa naa'us. kilmaa rabbii maqaan badee Obsimeena nasraateen. kilmaa rabbii maqaan badee ummanni waraabbatee bana manatti gala ustaaz balaa kana bordhaamsuu hin dandeessanu warri diinal islaamiin xiqqeessuu barbaadu karaa kanaan akka ni xiqqeessu anaa ifa miidiyaa irra jirra dubbii kilmaa rabbii kana rabbii jedhaa qulqulleessaa hakakattu jireenya sitti kakachiisa Keessi haa balleessu duraanuu hidhatteef naaf. Bakka tiyya siif badaa dhaggeeffadhu. Ani Obsi, gaafiin qaba. sitti hima. Hamzaa dhaggeeffadhu laal. Hamzaa keenya dhaggeeffadhu. Nasraa. Okay, amma na dhagayi. Waan sitti hima Hamzaa. Hamzaa dhaggeeffadha. Hamzaa na dhagayi. Abaarsan godhin nasraa. قرآن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيت الذي تقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان يجي رسول الله عليه الصلاة والسلام من سورة البقرة كيس كرامته الشيطان الربكة أجتن البقرة قرآن يوم من خاين اللي قرآن بركة كبير تجرى من قرآن كيس يجرو الشيطان اللي رئيس تجرى قرآن نديس شيطاني بك قرآن تقول Laali adeera kiyyaani quraana kun waniin qaba alhamdulillah rabbil aalamiin niin qaba ani waniin ani sinin je'e na dhukku ani shakkeetiin achi geessinaan fayyeen isinin jeela bakka kana qabadda ani akkasiin je'a kunoo quraana niin qaba laal alhamdulillah rabbil aalamiin ayyee جاتي برك كم سنة Nuut godhe. بس مرة أبناتي أو في جنة في الناس سنجان قبضت دبينا قنبو هالكن اللي هالك جمعتاتي صلاة على النبي دميسون ورباج والله كان جامو أنت قبضت بليجن كي مبارك مبارك مسماتي دبين قبض الليلة إن شاء الله Akkas gaa Nasra baagaltuus abaagaltuus Adam. dirreen kunooti. Dubbii mubaarak jee san irratti waa goolabuu fadha laal mubaarak akki jee ani tabiraa hundi haa haftu yoo reefu yaadattan badii hunda narra kaayaaniin fudha ammoo badii qur'aana rabbii san boru ummanni qur'aana kanan jaalanne waan saniin nu dhawaa
waan sannaa kakachiisaa je. Amma dubbii Hamza kiyya. Waan sunnaat siyaafaan dubbata. Wanni sun iyyaakum wazzanna jee Rasuulillah alayhi salaatu. Sehaan dubbii namaan hin jirre. فإن الزن أكذب الحديث أكذب الحديث وأنا كان صبات جل صباها ما رجل مجانت الصباح يعني جت ملء والنيو يسين أركاب دون جرد هاي القرآن أبونا ما خنون هدية أكبر هدية أبو قرآن ما خنون هدية قدو غني قربان كن وان هدية سني أول شالون جر قرآن ما خنون اللمان جال كم قرآن كنا والله إنهم تكوكونا براديو هدية قرآن وني قربان قدي والله وان جبدو قدي نما قرآن سيخنا تبليس وفسر تاسونيت قرآن خون السيري قرينا كنا أكمل نمني وانا كنا جاب بليين كي جوار بستار دمال رب بستار أكل جتهم والله السلام عليكم وعليكم السلام أصل تكذب بدو دبي سني كبابسو تكذب بدو سيخنا سليخي تك أيه laal bar wanni nin jechuu deemu sheekha kiyya amma nasraalleeni waan san hoggaa jettu zanniin jettee kana gabbaafnee zannii tana wanni goonee isiillee wanni godhuun nun barbaachisu dubbichumatti ajjeefnaadha taniin jechuu deemu maaliif jennaani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآني فيادا رحمة مؤمن توتاف ملي سهري هنتهو خنا جني في إنسين الرولي قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جني تو قرآن أجائبات جئ رقابه وان جني رقابات لتي الرأس الرنفني كان جتشون نماتو كاني دا أكيغونو جرخي تنا چمت أجيسا نصران تيني تنا seeteedhaan jette irrallee hin deebi'inaan jee dubbii tana chumatti gib godhaarra kaayaa karaa dubbii xumuraa haa deemnu jechuu fadheeti. Atillee naan bifne arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaa jedhan. Soo kanaas piliis ija uummataatti hin bu'inaa. Rabbi ija uummataa sirraa isin haa hambisu diliile san hunda rabbi isin haa dhiisu uummatallee cinqinaatiniini. Yoo sasamsalleen guyyaa hunda asirraan wajjin sadaqaa uummataa kadhataa guyyaa hunda gasii kennarra dhufa iyyatti isin deddeebi'ee homaa isiniif fakkaatu dide. Ustaaza malillee yoo guyyuurraa viidiyoo hojjetanii duuti namarra godhanii faarfatuu dadhabdan. Sheek Sharafiin nama yoo namni nama hin qabne du'eeyyuu ka qabrii hin qabne biyya kanatti irriba dhabeetiniin rakkataa kenna baqataa gandaan lagaan gosaan osoo hin qoonne awwaalu saalfadha. An Sheek Sharafi yoo isinitti hime osoo isan beekne 17 keessa mana isaa dhaqe akka waan na beekutti ilma kiyya dhufi na qabe. Erga sanii barakana silkii walii fudhanna jechuudha. Nan beekan isaa ana yaadachiisa. Nama loqoo dhaqee bifa keessa ilaaluu miti Sheek Sharaf. Akka abbaa ofiitti ka ofiitti qabu hin beektan asitti harka isaaniirraa wajji nyaattan. Soo kanaafi saalfadhaatiniin rabbi isinii haa dhiisu badii keessa walii dhiisa wal karaakkaraan oolinaatiniin. Fixadheera. كلتهم يا صديقي أحمد وأنا تدبلت ونجرا قالتهم أصلي خينيا أولي أمري بركاتاتو أصلي ريسكا إنما أمري سنة وتكات لكن تكت لا لمو وانقدو تلا وانقدو تلا حمزة اللي وانقدو دا اللي وانقدو مباركيس وانقدو نتكاو نمت ججبا كايرو خيزا خانو تلكا ونو ummata kana kana qabnu ummata yoo rakkanne rakkina akkanaa jira waqoota formaata nu godhaa jennee nuti bira dhaynee ummata oromootiif waajjira keessatti nu wajjin formaata godhu jira ummata kana nuti akka manguddoo laalla akka ijoolleetti laallu isaan illee akkasuma nu beekanii akkasii inshallah mee du'aa goona halkan jummataati rakkina guddaa nurra jira abbaleeyyan kiyya amma faa'imaatu dubbiin tabiraatiin nurra deemu jira waan ajaa'ibaa keessa deemu jira uummata keenya biyyaa kanatti wallahi balleessaa malee nama qaqqabu dirree tanallee nurra jira nuti uummanni kaayiroo jira rakkina guddaa keessa jira uummata keenya balleessaa malee akkama qabanii hidhaan jira halkanii guyyaa wallahi guyyaa irra nama meeqa qabame jabbaleeyyan kiyya kan waraqaa qabu
waraqaa wajjin qabanii adeemanii ni jira guyyaa irraa. Jecha kaleessa akkas dubbii tana dubbachuuf jirra halkanii guyyaa waan kana akkamiin keessaa baane inni manguddummaa tanallee oof jirra yeroo illee hin qabnu nuti illee obboleeyyan kiyya ati mubaarak irraa fixanne ni ani waa takka dubbiin qabu jee ammoo ati mucaa teenya Nasraa arrarraa jammari afawnaa lillaa nu jeeti ati nu jammari afawnaa lillaa jii jammari waan takka ni dubbattu hin jirtu fixanne achirra nurraa fixiiti du'aa godhanneeti salaatu ala nabiyyi wanne adda galla inshallah. Ayyee Nasraa. Ayyee galatooma wanti keessanii anis lee waliin dubbadhu hin jirtu ammoo waan ani je'e hubadhaa wanti keessan ani na dhukkubee baafnaan hin fayyeen isiniin je'e ani kan inni kakachiisaa jirullee ani waan kana akkasittiin kitaaba inni naa kanne san na dhukkubee baafnaan fayyeen isiniin je'an Suudaanii bira dhaqees isiniin jenne isinii galee antanaan je ammoo quraana inni naa kanarra na dhukkubeetiin achirraa baafnaan fayye jechuun akka biraatti yoo isin fudhachiiste ani dhiifama afoonaan illaadha ummata muslimaa hunda jechuudha ummata islaamaa hunda afoonaan illaa jechuun barbaade dura jechuudha ummata kiyyaa ani kan gara isaa ammoo naafi inni eegaanis viidiyoo na biraa hin qabdu akkanumattiin laal siifin gabbaati ammata waa barreessu jirtu tan eegay viidiyoo na biraan qabdu eega je'e akkuma inni viidiyoo tiyya mataa kiyya naga cabsuuf je'e san sii gale isaaf haftu angama kiyyaan afoonaan illaa ummata oromootii fi ummata muslimaatiin je'eetiin jiraan. Mubarak. Ayyam zaatu. Ati ummata islaamaa miliyoona lamaanii meeqa wallolte nama muraasa mufachiiftee rabbi dilii teenyaa fi teetillee dhiifama nuuf haa godhu wanni asitti taa'u jiru siifi ummata islaamaa miliyoona lamaa fi miti dhiifama. Atii fi Mubaarakii fi hordoftoota keetii fi hordoftoota san walii araarsuu taa'u jira. Wanni sirraa barbaannu Nasraa teenya hin kuttun duutu Mubaarak keenya naafi ati islaama aboo rabbiin anaafis dhiifama haa godhu dhiifama naa godhi ani dhiifama sii godheedha sirraa eegaa jirra kunoo waan biraa takka sirraan eegu hanganuma feena du'aayii fudhadhu Nasraa teenya ganaa hiree eeggataa du'aayii fudhadhu obboleettii ati nama xiqqaa du'aayii fudhu naasiin jee Mubaarak ati obboleessa kiyyaa dhiifama waan nu jidduu dabre hunda rabbi dhiifama nu haa godhu dhiifama sii godhee dhiifama naa godhi qofa na hojii waan biraa takka dubbii ammoo jettee kaastu sanarraa dhiisi Nasraatii kanan siidhaa maan obboleessa kee kasarra guddaate haa jii fudhu akkas Nasraa Eda fi khadura majeet sheekha sadamna khadura dhiifa majeetu bikka kanatti illee so'aaba guddaa qaba ni beekta arabii biratti illee so'aaba guddaa qaba sa Ayyee Nasraa fitaa dubbii ma akkuma Hamzaan siin jee ka'ii guutiiti du'aayii fudhadhu ija nama dila kanarraa illee hafe asitti wanni dubbatanii nafa. Kan jimmataati du'aayii fudhadhu baatiinis baatii zulqiddaati baatii waliin jihanillee keessatti haraamtee baatii hajjidha baatii hajjidha qophaa'an hajji deemna hajji warra dhaqnu haa godhu hajji yaana inshaallah. Ayyee Nasraa sheekni osoo du'aayiin hin goone dura fitti nurraa achi guddisiibsaa kiyya quraana banattee bicoomtuun sheexaanaas firraa naartee du'aa illee nuuf haa gootu dhiifama nu gaafatteeti Nasraa gabbay footaa ta'e uffadhu kolkoloo gabbay bayi gadwal Nasraa eessa kutte si eegaa jirra foota uffachuu jirte Adam kiyya naafsa foota uffachuu jirte Nasraa muutirra jirte yoo dubbatu jiraatte shi moo isaatu na balleessa. Allatti qofa naa jetta Nasraa naa kabajju Afoonaan illaa jeetiin jira kun obboleessa keenya. akkanaa jettu Mubaarak keenya Mubaarak keenya hin jawwan. Mubaarak keenya hin jawu. Andiifama naa godha. Ani afoonaan illaa Mubaarak. Dhiifama. Bakka. allama gantee galma sirraa barbaada.
مبارك Ani Nasra Mutura. Sagaleen Kau dia tema fitanne. waan sabaftanii inni jiru jedheetan dhufe waan ta'eef amma bakka kiyyaa dagadheetanii ayyee erga akkas taate ani isinirra kaa'eera bor walumaan itti gaafatamnaafanniyyi na rifachiisee bakki quraanaa kana ummata bareechaati gadi buusaati ifa godha quraanaan siiriin hojjetamu akkan jirre gara kiyyaananis afoona lillaa jedheera. Ayah galato. Amma